Do thonë nëse po nish vit prej Allah subhanahu wa taala, Allah sa më go krevat ushte poveçe. Se prendes fit o te Abu Huraira radhiyallahu taala anhu në hadith. Vere dojde Gjibril kai prateniko sallallahu alaihi wasallam i sedna pokraj nego. Do de ka beja tak asedna ti poslaniko sallallahu alaihi wasallam gledat na nebu. I gledat edhe në melek to idet i slek vit zakaj pratenikot sallallahu alaihi wasallam. I togash mu veli Gjibril alayhis salam, o e melek, ot ko agoj masfura në Allah subhanahu wa taala, se ga për pat slek vit na zemja. I mu velit melekot, ja Muhammed, dali sakash da bidish car i poslanik, ili pak sakash da si rob në Allah subhanahu wa taala i poslanik. I Gjibril alayhis salam mu velit na pratenikot sallallahu alaihi wasallam, tawadu li rabbik, o Muhammed, po kaji se po nizhem pred Allah subhanahu wa taala. Znači mu davat nasihat. Gjibril alayhis salam mu velit po kaji se po nizhem modesta prema Allah subhanahu wa taala. I togash poslanikot sallallahu alaihi wasallam, od brada e modest, që sa kanë davida më rob në Allah subhanahu wa taala i negovjot pratenik sallallahu alaihi wasallam.